Krumzari Times of Manipur TOMTV ki adugumba encounter with Jit Ningomba ming taviru sing momukana tara mokseri ngasi paring line chatharak bhaiba tare Manipur ki ahanba major hogi brigadier koi ke Himalaya ga unarakanda Manipur ki mana kamai tawna horakyo mayam aduga kamaina sida Indian Army da chang ki bamu gi pamjaba mayam do koi ahan bi episode amadi anishu place to ta koi international gi level affair relationship sigim dang nina khajik lakadar ba sina koi North East level insurgency asigi Kamaina toduna hoi China na either Pakistan na Bangladesh na kamain to na issue si lotion bu hona gadra na tragana moin hen ithil bisal laganda ko India se da ko ngalitana tangdu leita ba leitana bu hona gadra kamaina thingna ri haiber sing matong anton matang laksagadu si. So welcome to our show, sir. This is the third episode sir home so episode tara mokchari ajit lagadu issue ji ko no eastern region se da ton ba ko militants outfit mya ma lei ajit lei basi Hainari woham di khoi awang no puki laloba singsi China Pakistan aduga Bangladesh na budi yamna supportive phangde adu maru in hainari budi changja phum loba Bangladesh khar leiraga su China ga khoi leiriba Pakistan siga Pakistan kangbu aisa thalaba China kangbu na ton leiriba Naga gi laloba sing aduga leiriba Manipur gi leiriba aduga Assam gi maru in north side batai sigi ton state sing sida mateng pangaga India si peace later na buhone na khanbra kamai ni bisagi ming han thambi han bamakta da ain haijening badi notice the lazing si ayamna maram khara leraga maram laitana di insurgency amta lawai ko pen da ba haitare prajagi natraga miyamgi pen da ba khara laidana insurgency gi situation si live na Adugi situation ju lakpaduda geopolitical consideration haitar geopolitical consideration sida strategically not easy India gi yamna strategic oiba mafam amane historically yengbiu not easy kamai to na British matam dagi kamai to na British matam gi mamang da adugi matung da kamai to na India da tingiba adagi adugumagi factor mayamna leibanina sigi advantage du lawraga China gumba Pakistan gumba maruin anisini marumakta Bangladesh he yori aduna moina sigi advantage low haitare situation dugi advantage low wasa sinema adumakpu advantage lowri wasi mi khodimak leba khodimak adum si khigi kano haitare diplomacy gi international relations ida lebak amana mabu thajan adradi amana maugi intelligence amadu mang nanaba Pakistan haiduna bleed India through 1000 cuts aidi 1000 cuts toraga India ji bleed tawda adu bagi international politics khar leidi Havidi Kogi Yaknabasi Han Hijagido Yaknabasi land cannot of the 1000 cut Toragasian by Hitara Adugumagi Pothina policy never China Pakistan Trace Adu Dani notice insurgency Moigi calculation da Moigi calculus da Cano Amoina Sana port Amoina Ueva mine. Maruina khoi da awon puk level la lo singi marakta khoi khwaidigi China na support to wi na khangna risia khoi gi people liberation army hai tar pele khoi bisho kano gi bishesor gi matam hai tar ko maruina khoi bishesor si khoi lasa da training to re adu to re hai chung mayam leiba pati tatseng ga cheng adum khoi na phangba hai tar sa gi okos ha ji retire to bani phangba information hai tar ko madum tatseng na khoi China gi kangbu sina dum khoi Manipur gi la lo sing si dum mateng pang na khan branduga kamaina ubi sa gi meng dam sis Kanodi China di ulfa kogi Assam gi dom adu su pangi NSCN su pangi muiba masamuk China do chalurin natra admain to na kano su kogi ai nati tamo biseso are kano de ai unagra ba mini ma su chalu yana itai aduna China gi kano si moina tori si situation si ki moina advantage long na ba hona ba adu makpu
Deng Xiaoping and ama tabirangani China gi moina China si open torok matam do adu da di moina Northeast insurgency da material help to wasi khara control to khian tai adu gi mamang da di full support to leramba adu gi matung da moina just moral support training support kumba adu gumba pi gai di tai ko adu hujik ki situations da di Ladakh ta toriba ama ma torisi moi in future da su torokadra yabagi chance lay aduga laiba aduga China nam su haiduni habet chorak pa num in akoina proof mak phangdraga su mateng pang heba naga gi mateng pang heba adu akoina hainer ba media da sum haina nongmai guma supply di proof di adugi trail di fazana laira Indian intelligence da kadai degi China gi nongmai du lakpa ade maru ena Chittagong da yorakibagi trail dong adu di Indian intelligence fazana khange adi moina haina keno koi Chinese government na mateng pang natte kana adu di nongmai da thabo maming muthal loira natra adu gumagi di yamna proof ti lei China gi mateng pang aduga amarom dan hadi lai se khoi Myanmar gi sini sa hajagi do in definite nei nara kan da khoi Myanmar kang bu sina awang nong pugi leiba insurgency sing se ji tak thorak pagi even sa habi doni Operation Sunrise kind of Operation Sunrise kind of myam si ko masina rakan da awang nong pugi hauri bala lo sing si khoi maning halaga chat pa ya bagi even hoi China na yam mamang da full swing na mateng pang amasu hadi khara halak pagi mo ina san tak piri aduga Myanmar gi sungai re maruina relationship fagatna ba honna bada khoi Myanmar dagi tak thorak pasu leiba aduna live insurgency singi magi revolution hai tare ko masi adum khara mamai lai thorak pa yabagi pot ubra kamai to isa gi meng to si insurgency habasi ai wakhanda di wakhanda ne ba ayamana thajaba wakhanda adagi magi cause do adu lening gai di kharkhadi pendaba de dum lening gai adum khara de dum wakhanda dum leinani ko adubu kadai phauta hangani habdu di resource to kujam no har da nongmai kuju kulai adi recruiting base ko sugumba si adagi moigi training base adugumba phauta di khara di effect soidna tor mane khali makha da wala ting sta imarak sta aten ba break am tang lo je break matung da khoi kamain to na north east ki lal hosi thaida chat khidara mapangal sondhara kadara kadi tawta aduga negotiation table da pura kadara plebiscite ko from leiriba unilef na hai yo me ama tong tong leir lag sege so viewers aten ba break am lo je break matung da khoi makha ta na leiriba khoi khanane ba ta lo je me am break lo busi ki matek sim tang khoi matangai minasi break ki matung da me mutaram na okseri khoi hazik leiriba si Manipur gi ahan ba brigadier aduga lieutenant general on su khoi gi thabak te potha ki ba ke Himalaya ni break ki matung da sar mutaram na okseri sa moni laksening si hazik leiriba north east ki insurgents me am sing sida khoi China na aduga Pakistan na khoi makha ta na adumak mateng pang khi ne khan bra khoi hana su tam bigre NNC ge degi MNF ki matang da dum mateng pang ki ba mijo gi su su hare naga gi su du haire makata na mating pang khidra kamaina torak pa yaina khalisu observation hai tare sa gi angan ai wakhanda di asai ju haktang panjakhra lebak ani gi yekna ba enmity hora adeba amana mabu kamaina nam sige haiba gi planning to bata gi non state actors asonda China khudamoin hairabada China ki hairona China gi weakness to khona exploit to tab China ne khoi gi weakness to exploit to na honar kani adu deida adu gi calculus da insurgency situation notice kisa sideida China gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯛꯅꯕꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯖꯣꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯐꯥꯔꯁꯂꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁꯇꯨꯗ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯂꯤꯒꯨꯔꯤ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔ ꯍꯥꯏꯔꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯔꯨ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ 6,000 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁ ꯑꯃꯨꯛꯁꯤ ꯂꯥꯁ 3-4 ꯌꯔꯁꯇ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯗ approximately 6,000 I think ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁꯇꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯀꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁꯇꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯦꯃꯤꯀꯦꯕꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯛꯇ ꯆꯨꯗ ꯐꯤꯖꯦꯠꯇ ꯆꯛꯆꯥꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯁ ꯗꯦꯠ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯇꯨ ꯇꯣꯛ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯦꯂꯦꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯕꯤꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯅꯅꯕꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨꯕꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯝꯅꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯒꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔ ꯐꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦꯝꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦꯁꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ NSNIMꯒꯤ ꯇꯣꯛꯀ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯨꯡꯂꯥꯡ ꯂꯥꯡ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯁꯨ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯥꯀꯩ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯑꯟꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯕ ꯑꯦꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ
ꯇꯧꯕꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ NSNIMꯒꯤ ꯗꯦꯀꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥ ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯃꯌꯥꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯔꯧ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯛꯁꯤ इज दैट कंपल्सरी ओइबर सर मरोइना होय टॉक तोदगदी कइरुमा देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन अदुम हाइने प्रॉब्लम लेदि माय सॉल्यूशन अमजु लेनेना कमाइनि बि सर गी मेंग मसिस ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦꯁꯤꯅꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯦꯊꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯝꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯦꯊꯗꯇꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯊꯗꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ओके थैंक यू वेरी मच सर मतम बीबीदना ngasisu ahum suba episode si nambagi khudong sawa saga wari sanabagi tanja pije pibibagi damak thagachari makatana khoi mari suba episode tari sara khoi manipur gi leiba issue akhoi leiba unemployment gi problem kamain toriba khoi manipur gi in particular raganda khoi laksage thank you very much for joining us in our show ngasi gi viewers khoi ahum suba episode hai tara encounter with Jit Ningomba ngasi di matang solution je aru eboina sar unri tanja si mari suba matang gi week ta khoi unaraga maruina khoi manipur leiba issue sing ase kamai to na solve togdage kamai to na khoi amicable solution mo pura kadage have thamjage so viewers ngasi di kanya na thani jari bine